ونعدمها بتعزير عديم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله ما راحت الأجيال تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد الله الله وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي عبد الله nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Thalib Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua ternasab mulia dari Quraisy ternama. inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya Wafat ibu tercinta. inilah Kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. padang bulan padang Layalina rembulan sing awi awi awe 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 padang bulan padang Layalina rembulan sing awi awi awe awe aja turu sore tunggu sore kene tak critani kanggo seko mengko sore kene tak critani kanggo seko mengko sore merah putih merah putih merah putih melekat di dada disinari pancaran merah putih melekat di dada disinari pancaran dimanapun kita berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia padang bulan padang koyo dino bulan sing gawe awe kelengake aja padha turu sore kene tak cintani kanggo sapa mengko sore Allahumma wa
Duri putih ditandur neng kebon agung. Ono cleret tiba nyemplung, mbok kira kembangi apa? Duri putih ditandur Ing kebon agung, ana ceret tiba nyemplung, mbok kira kembangi apa? duri putih Duri putih ditandur ing kebon agung, ana ceret tiba nyemplung, mbok kira kembangi apa? mbok kira kembange apa? Wetan kali ulang kali wetan kali kurang cari tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut Para kiai wetan kali wetan kali ulang kali wetan kali kurang cari tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai Allahumma sholli